iri muri ka Kigali n'imishobora ndagenda n'inabishobora naza kwitiriza nyuma. Reka dusome kuva 19 umurongo wa 15, kuva 19 umurongo wa 15 nasoma muri Bibiliya yera kuva 19 mu gushima Imana yuko ikiturindiye mu buntu bwayo. Ubaye ufite impamvu wumva ikubwira yuko wasubiye inyuma, wowe ntusuhuze mugenzi wawe, uzamura ibiganza asengane nawe. Iyi ni opportunity yo gusoza umwaka neza. Barakoze abazamuye ibiganza, muguma aho ngaho ubizamure dusengane. Mana nkuru, Mana nziza, ndakubibutsa yuko wadukunze, watuguze amaraso, twakurikiye urukundo, twakowe amaraso. Yes,
I